ole clear tu te in savain atharin chibai kan buk veka cheu hei kan Hmaloka Aizawl khopui en kol tu tur Aizawl Municipal Corporation AMC in thlan a om hnaya chunga chuan candidate tam tak an oma fel le tha tin zirna lama te khotlang wantlang ta na thakonga te tin ko hranta na mitangkai tak tak te an ni hloma chung candidate zinga chuan Aizawl Municipal Corporation Ward number palina MNF official candidate Nunui Rualhleng tia zoram puin ngan hriat Lalnunthari hi candidate zinga hian social media rangsanga larber athalak pokan mu tamber le achungchang thu soi tamber te po ani ome ani chanchin hi thuiwak lovin toifel devin kanan chui deuh anga chanchin le athil lo ti to tlema zong te tim AMC candidate ni adu chhan te tin Hmalak tumdan te kongrang khatiang kha kanan soilok don ani Nunui Rualhleng Lalnunthari hi pu Lal ni thangale PR zonun siami te fa pali zinga upaber ani a pu tlang moe leit ramtharveng Galili tunu ani apu hi ramtharveng branch oime president masaber le ramtharveng tana tholok tak ani a Synod Revival Team Speaker AFC team ni in rongabol thina chuwangin Nunui hi ramtharveng Ward number palina chungami a hian ano panlai hun tam tak amang ani Nunui hi thiamna lama chuan MSW Master of Social Work ani a thiamna po hi AMC nen in nerem tak ani Watan AMC tan le ramtan po Central le Foreigner po tirchuangam ani Mizo thalai zinga kongtam taka sulsutu le mahruai tu ni na tam tak aneya kumsang ni sompakwa Femina Miss India thlanna a Mizoram IO ni in Miss Congeniality title la in he title hi rual pol thiam hoi hom le ngil neighbor nena pekthin ani a hemitrum hiam best talented lawman adong bok ani Mizo zinga Bollywood changtunu lead actress ni masaber ni in Amazon mini TV romantic series iskiapa a kumsang ni somni pathum khan achang tunu bera achang ani Hotstar series Special Ops 1.5 The Himat Story sangni somni pakhata achang to bok ani ram za somkwa pani telna expo sangni somni Dubai UAE anaya Mizoram IO in atela September ni ruk sangni somni pali khan Turkey khopui Istanbul India Marchak Strait te choika natur event buat saya Mizoram IO in akala India le Singapore ten trade tourism le business lama in thunzom na thazok an nei na turin ni sompakwa tangani somni pakhat September sangni somni panga khan Singapore khopui Suntec Singapore Convention and Exhibition Center India IO in atelbok ani Lalnunthari Nunui Rualhleng hi mi te tranpui nuam timi ani a midang te ta na luang chuak thin ani awangin henga te hian lo nei lovin hun tam tak amangral ani pakhatna tleirol la ya fanei awanga thalai boi thin te tam panina ruilo awanga boi thalai te khai chua konga pathumna mi pat mei chiat na man sual awanga na thalo veite hna motivational speech fuina thu cha soin mun rang ranga akal thina National Mental Health le Healthy Lifestyle Noya Ambassador Animeka Foundation for Drugs Free Mizoram Noya Theitop Chuin na athok mek bok ani Association for Voluntary Blood Donation AVBD a telin thisen tura in fuina konga nasatakin ma ala a regular blood donor ani nge bok ani hengba ka hian sport discipline rang choisan na konga pol rang tho puin team ambassador te po alo tang to thina mata noya taekwondo ambassador ni lai ani bok ani tichuan Nunui Rualhleng hian AMC candidate athlan na chan asoya chuan rammasona VMM2 ani awangin chumi konga tha tho theina remchang bertur chu politics lu chil ni in asia a sarkara ana hlo thanem tak kalsanin ramtan thil tha inti siak na konga telve du na le
ram politics aveina nen he in thlanna machon tur hiam AMC candidate ni atlangta ani India le Mizoram IO a khovel mun rang atlo na khovel mason na le changkan na thil tam tak amu in azir thina Mizoram aizol khopui le AMC Ward No 4 mason zel na tura arwal o na ti puitlin du in AMC in thlan ama chondon ta ani ramle khotlang ta na athat lai hun man tumplat ani awangin athiam na Master of Social Work po hi zir ani a aizol thar khopui fai jok tuiluan kor thrazok bollo pai dan fel fai jok khopui mason na omjenei thlentir ngei adu wang ani tichuan Nunui Rualhleng hian pathian le mipui zara thlantlin ani chuan Hmalak tumna te aneya tlema zong hengte yan tar lang ta ila Ward No 4 hi pu laldeng road ramhlun road kongthlang chua lama kan ni a leimin le leitla hniam laka ven pui ngai kan ni awangin link drain le side drain mumal taka siam tum ani ang entirna aizol veng lai tru ramthar veng link drain tele hengba ka thil dang tam tak te po adot le a chuan central service a hun rei tak Mizo te kan lan mumal tak lo awangin Ward No 4 huam chunga zirlai te tam theitop chua ani ang din munin azir chuan Ward No 4 mai ni lo aizol khopui a Mizoram pum huwa po in theitop chua ani ang adot le a chuan nu le pa le tar chak lo te tan an mamo na zone zela pui tura Hmalak ani ang adot le a veng tin khotlang hruai tu te nen in ron khom thin ani anga khotlang mamo ngai tu atlan thin ani ang adot le a AMC office pan rem chang lo te tan veng tina thlatin nikhat in kom na hun le mun siam thin ani ang tichuan campaign committee AMC Ward No 4 MNF te chuan hetiang hian ngen na an siama kan Hmalak AMC election sangni somni paruk April ni somni pakhatalo om tura Ward No 4 a Lalnunthari Nunui Rualhleng MNF ticketin ading dona heta hian Ward No 4 mason zelnan vote hlutak peturin Ward No 4 huam chunga mi te khongai na kan dile ti in thu an chua ani ole thil dang tam tak soitur a oma maro chu soivek sen ani lova chuwangin Nunui Rualhleng hi akal le zel na tura campaign ko nga mo in thana ma chon na tura te mo thil ranga dusak na sangber kan han hlan ani ole clear tu te zinga candidate dang midang te po soive om ti te po thilom thei ani a maro chu soidon chuan an tam si a hei hun hi a om thato lo chu ani maya chuwangin candidate zong ayo in tungdin hmuna candidate zinga social media a kan mu tamber te po ti la kan soisual om love tin chu ba ka alar berani na chen te po oma social media site ranga athalak pho chua tamber tin a chanchin soi tamber mel kan mu tamber te po ani a chuwangin ani hi kan han thlur bing deuh ani